السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نية 33 نية لقراءة القرآن الكريم. ماذا تنوي عند تلاوة القرآن الكريم؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. بالمو جنيغو لملك له أمبي أبلا جليفو نسلامي فولي كاني ni aljina donga foli kanye ni foli kanye mi gafsa ni foli kelengelen bela jele no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. O timna ngofe ko niye ngania bisaba ani bisaba ye qur'an bayin kala ni kamma gona akoso ako titirla maza tanbi inda tilawati alquran alkarim ko yalo ebe munde ngania siride qur'an bayin kala ni tumanana ko chamambe mo chamambe kam ni islamiyula ulute qur'an kala fo amana go ba kala ni baraji ngania de o ba kala duronga baraji soro ba kala no o ngania kelempe de ka soro o ba soro ale ka donta kasru ka bo qur'an nafa chama makone wa annahu kullama qala alqur'ana bi niyyatin nala fadluha ka soro ladun hada madde mana qur'an kala ni ngania o ngania ye ibe o fasamundiya soro kuma ala kira yere ko sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa ko ikado baraw bebe sirlembe ni ngania de wa ikado fende be manin kelengelen bela jelenye ay min ngania de kuma qur'ana o de nyine maya ka tasiraye nyine maya ni lahara ka nyine maya barabara ka nyine maya kuma wani ya tunganiya tijaratul ulama'i o de doni kala ka jago fenye gwa ka matanisi min no abi jago de ko doni kala ka jago fen o de o ngania inde famin hadha limabdai kata odni ndemina yore nare uzakkiru nafsi wa ikhwani bi an takuna niyyatu lilmuslimi inda alqira'ati ko o watin de menyir hakillaji kambal mawul hakillaji ko islamike kan nganiya ka ke qur'ane kalan watila ninko dama do nunu ye kone afolo folo ko aqra'ul qur'ana li ajli al-ilmi wal 'amali bihi ala nefle lega gafi ngongo mbata mina kala ika ko ala bay masamin gassani ika kuma kandedo kuma na ba kalande wala si duniya min bala ala ko diyan ani wala si ngasi ka barake ni akono na fenye aforanye chomi na ko kaninke ngasi ko ke aforanye chomi ko ngani ntoyno ko ni mai ni tebbe alama ngasi ko toyno o ngani ya fulfulo ngani filana me qur'ana in kala bi qasd al hidayati min Allah me akala kana kerengere nyini kabo ala yoro kana ni nyini ala fe ni qur'ani asabana me qur'ana in kala bi qasd munajati Allah ta'ala ni ala ka ginonyo nyani kerengere nyani ye ni ala de bina ginonyo nyani ke ni qur'ani nga kala ni ye ananina بقرآنين كلا بقصد الاستشفاء به من الأمراض الظاهرة والباطنة بقرآنين كلا نفرا لين يليه
kamini banaw na bana minnu ye kɛnɛkan banaw ye ani bana minnu ye sɔkɔnɔ banaw ye bana minnu bɛngɛnnen ni bana minnu dogolen don dusukun banaw ni mɔgɔ t'o ye dɔgɔtɔrɔ ka appareil t'o ye n bɛ kuranɛ kala ala ka n kɛnɛya ka bɔ o bana ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ani bana min bɛ ne farikolo la n'o ye kɛnɛ bana ye bana min n'a bangenen don n bɛ kuranɛ kalan walasa ala ka ne kɛnɛya ka bɔ o bana ninnu na a duurunan n bɛ kuranɛ kalan biqasdi an yukhrijani Allah min az-zulumati ila an-nur ala ka ne bɔ dibi la ka tara nɔrɔ ma wɔɔrɔnan n bɛ kuranɛ kalan لأنه علاج لقسوة القلب القرآن فرادو دسكون جالين هم دسكون جالين دو أو فرا ولا دسكون كذا مغايا أكذا كهينة منه قرآن يفراد ما كلا نو هينة غنيا غنيلي دسكون أن دسكون كبسيكلي أن دسكون كنينة مايا أن دسكون كولي أول فلنا بقرآن كلا kada qur'anin ala ka dumuni ba minan de ala ka dumuni minan belebeleba ala ka dumuni minan belebeleba o de qur'anin dumuni façon be bala dumuni numan façon bela jelen bala mi qur'anin kala walasi ala ne kana sebe kamini mogo nyine ne ma minu nyine ne be ka boy ala ma ka boy ala ko fol ma be qur'anin kala ni ma walasi kana ne to sebe ka frolu kan wala sinne kake kamini mogoy munum be ala kosma konontona me qur'anin kala ni nga danganiya jidili nganiyali ni ala ye ani limaniya jidili ni ala ye atanna me qur'anin kala bi qasd al imtithali nyamaru yakan la batululi kerengereni ala ka nyamaru yakan bi tartili ni qur'ani na kala don ka kala chunya afren ko kala chomi na ba kala no ngani ya nyumanye ni ala ka nyamuru ya kan la batululi ye atane kala na mi qur'anin kala li thawabi barajiye hatta yakuna li bi kulli harfin asr hasanatin wallahu yudhafu liman yasha mi qur'anin kala wala si alaka ni baraji ka baraji dinima wala si harfu kala ni ne dayo kala nga se ka baraji ta nyuman tan sorola ko nga oye jidi ni damine yoro de ko tan ko ne ko ala yere bi se ka do fara mata ka min choye mila min nu ala jare afara nu ka fu qur'ane akira ko la aqul alif lam harf walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun nigo bismillahir rahmanir rahim wa harfu tan ko non to ne ko mana kilon harf kilon e baraji tande waya damine ala bisa ka dodi kalamba irema ni ka ngani nyana minga jaga temininga okmana tanfilana me qur'anin kala hatta anala shafa'at alquran alkarim yawm alqiyamah fu wala singne ga sika qur'ane ga sorna ndo soro alqiyamah joduna bar qur'ane be sorna ndo ke akalamba o lahra joduna على كقرآن كي أنصر من بقايا أقرأ القرآن تنسبنا من القرآن كلا بقصد اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم نكراك يا مرياك وصية كان لبتولي كرنجرلية كراك يا مرينو القرآن كلا ما كلا نوي أقرأ القرآن حتى يرفعني الله به ويرفع به الأمة من القرآن كلا ولا سألك أن قرأت القرآن كان منتون تو بقرأت القرآن تندورنا من القرآن كلا حتى أرتقى في درجات الجنة ولا زينجاي مقرانين كلا ولا سينجسك يله الجنة كدرجة ولا وألبس تاج الوقار وكان يصير كبنيا كسانو بنفلا كودوني كونغولا ويكسى والد وكان بنجما فلا فيربو ni complet flaye complet flaye jien be ka complet jien ku fele nyuma be mana faranyo ga utabo naam bari an karamo ke أنا ينقر معاذي وكواكا مرقى قصر الله كلمة باني سيجي باني درجة باني دروسان ده نعودنا الجنة كنا على كادو يا أني أنت سلامو على كالله الجنة دونو يا أني عندنا الجنة نقولنا نا كو أبافو إيكا كلانجي إيكا درا إيبي كورتا درجة ولا
iga kala hake imana sega kalan geni qur'ane kalan hake mi bi korda no daraja hake ala ko no yan kile kile mila jele aqra al-qur'ana biqasd at-taqarrub ila Allah mi qur'ane kala ni suna nyini ni ngeniyaye kasara ala manaka kuma kan yeko tani wolum lana mi qur'ane kala hatta akuna min ahli Allah wa khas wala sinika ki ala dunge an ala ga ma kerengere yalunye tani shegina mi qur'ane kala biqasdi kerengere yani ka ma min forlo ni qur'ane kala ni ba kala ga da forlo na ida katil na ay mana ibike kafara ci malga bawka malga mu malga nyumo ci do malga ci do mun ga bo ala yoro ibike kafara lu de kan tani kono do na mi qur'ane kala biqasdi najadi ni kisi kerengere ni ka botasmama ana ka ala ka nyanga tama ala kan gisi tasmama ala kan gisi ala ka nyanga tama mi qur'ane mi kala no ye amwana mi qur'ane kala hatta akuna fi ma'iyati Allah ta'ala ngake ala ka kafu gange ala ka kafu ala bi farama mununga fo lasi neka ke kafro ma neka soro ma nunu na kwa ngake moye ala bi farama mununga neka kyo kamino mo faso mununga tan muwan kilena mi qur'ane kala hatta la arudda ila alzal al-umri wala subkana nila sagi katara shilla so majiginama wayjimen da haraman ni shi korola igungolo beci hakili billanfu ibise ko mi dum sene nyamo choya dhahaku ko ma mana qur'ane kala ka barake ni aye hal ne shi mana koroba eti sey ka eti o halen dikela ala ka angitan ala ko dam at mugani filana mi qur'ane kala hatta yakuna hujjatan li la alayya mi qur'ane ka hujjaye ne qur'ane ka hujjaye ne kan qur'ane ka hujjaye anye akake an sonando bagaye akanage an sendo bagaye kabo abo sware ko nana kabo qur'ane abi mami ngo soko nana aywa etu to ka magala to ka kala la harado ma sa abafo ala yene la dune nincheina ngayene sir kamila ka soko nana mago tenana ala tal magane na yere ala agba kiri an nyogonje ala kana anta kete no fiyo ala ka qur'ane kala nunu nge hujay anye ala kana ga hujay anka amwon sabana mi qur'ane kala biqasd an an-nazara fi al-mushaf ibaratun ma kere ka buko kerengerani filali qur'ane gafero ya ala batu ya dama ala batu qur'ane kala ni batu kay nyejo qur'ane ki nyike qur'ane harfu nunu fil qur'ane la o bane ala badama batu de muwannana mi qur'ane kala hatta تنزل علي السكينة فبسك كجينك وتغشاني الرحمة ألك هينك ندبري ويذكرني الله من عنده ألك نكفو ما ولا ما من بي على يرى من دورنا من القرآن كلا بقصد الحصول على الخيرية والفضل عند الله ني سرولي كرنجرنوي هراوكا أنا فسمنتي أبا من بي على يرى من القرآن كلا ألك نيانما ka heraw latti ne ka ala ka fasabinte ba mi ali ala yoro ko dunema mi qur'an kala no ngene amwan worona mi qur'an kala wala si ne kasa kage kasa dumai amwan wolulana mi qur'an kala hatta la adalla fi dunya kana filip jina yano kana kuna goya lara wa mana arda an dhikri fa inna lahu mashtadan ummi qur'anen kala wala si ala kana ne ke mo filin jina yanno ngana ke ma kuna ngoyi fana lahara mi qur'anen kala li anna allah barka daga ala yujalla bihi al-azab huzunu wulka boy no qur'anen abi hami wala taga boy no qur'anen ani jorona ko abo la wulka boy no ala kanga hami anga jorona ko ala ka blaje le wulka banda moni kono dona mi qur'anen kala wala so qur'anen kake ne ka nyene fimbo bagaye ga khabra kono nana akake noro ye ne siratika akake ne kana bagaye jina yanno akake ne bolo sama bagaye kata aljinama bisabana mi qur'anen kala li rabbini allah wala alaka ne lamu ni qur'anen kanella dabu kana jogo gange ni qur'anen ka jogo ye jogo mini kira masra no yokone bara fara ko kira qura ka jogo ko qur'an de do o ko qur'an ko min kake aboge qur'an ko min gate aboto yeno min fana be qur'an kala ala ganel la mo ni qur'an jogo ye mugani bisabane kilana mi qur'an kala
wala sin kan nyede kun shugula ni ciye wala sin kan na nyede shugula ni ngalo ni batara ko ye ko mugani bisabani filana me qur'anen kala kanin kele ani ka shaytan ni kele kanin dungu kele me qur'anen kala kanin kele ka shaytan kele kanin dungu kele bare ni yeto shaytan bolo ni to ki yeto ni lugu bolo ki yeto ni dungu bolo hawa bolo o damande ala kan gisoma ala ka do ani shaytan je kal do ani dungu ko ce bisaba ni sabana me qur'anen kalam ليجعل الله بينه وبين الكافرين حجابا مستورا يوم القيامة على القرآن يجي حجابي نية ni kafiru ce hijabu min sutura no kiyama jodo na gone agmana aina wala sai an ga saka qur'ana dunge an ga nin jago nunu o beke kafra ala de kan jago mun do fana atono garanti le no ala yoro ala be dili ke u kan kabina ka fasamunti bala anaka sonni bala fenna min tibba amma ala kan ga qur'ana dunge wiye ala ka yafamma ala kan kanu ala ka laban ala ka hera kanye wassalamu alaikum